Asante Wodom. Asante Wodom. Yo, where the Asante Wodom eku. And I would do anything. Now, yes, you are Tonka. Akomayonia Kelvin Taylor, yes, Wabakuma. Yanka Yatua, Adiama Kelvin Taylor, and he said, so no only. No muso mono no yana gre say o ba sante ba mu abecha otumfo anko be hu say yes e betin tetu kwa akire no ye chiri kwa ye nini ma say ye chiri kwa ye nini ma aza Kelvin wo ti aboto na wudi otumfo atam wudi achia mi atam na wasa ba sa abechia no sa wa na sumia so a sa ko no kwada sunya so na gene je okan no enya die say ye be preso da so Kelvin so be krom ya so ba cha nana even sa empanifo obi amuti enka mun kan kira no so mo si kroma mun kan kira se mo si kroma so ba cha otumfo because utri ni achami atam na unyi sa mata o ba cha achami enye ye eti yesraw ye de asumbiam kwa so ani ya mausa kokobon kan semi tiane tiane ye wa banka ya o de ka ba bi ade ama ono tra wa ono yire no ma montra wa unya o de sa ko obroche na ye ko ba santimama die enye wa gele da so be wura se ura asantimama empokra na kasa pese o komensia ura ampo no komensia eti esaw ya ka wasu yai Asante Wodom ya de ani ateta ho ya hwe ba bia wo be fa na wo de ba so ba be sra ko kia ya nana sa wo pa ya ka chirawo Kelvin Taylor ya ka chirawo efine akro ya no ni bibia efine akro no ya no ni hwe Manshyia ye wa infio ye bibia wo koma Asante Wodom ye ne ka asemu ya kira wo na sa wo de wo so wo ba ma wo de bra na me sa branch me hu de ha no kwa ho wa nyimfie yesa me hu ni se oda so nyeso odidi a onum kwan na ye ba bi o jira opa na o kase be sa nsem hu me a cha kire me a ya no he mo wa ti be ma ye ka kire o mo se Asante your member and to a strong warning ya di ma o Kelvin Taylor jeye what in abehia what in abehia in fact they show police ye show soldier ukuba pima ba nti ma ye ka kire mo what ye ka kire mo what for ya Asante and ya Asante ye de war that ye Asante for sound ya Kelvin Taylor jeye what in abehia for ya Manshyia ye ka kire mo what uni o hiri bi ha uni na bi ha obo hiri ono ko tia no nti wi asi man nyina ya sene warning and pamba yam nyina mekuina so be a night say why everyone say national security who born dog mama ya catch you Asante Wodom kaka pese ye kan and say Kelvin Taylor enwo ho na doso me ye sure say papa wa himfie so wo pro bia kwachia na papa na ese woko ye ni uni business bia wa santimem se wo yo bia ne ontale ya hyehe wo kurasi ni wa ba ha 2 times ontale nyina anye pesi be o to ase kwa wanta so kurasi ni uni taste kwa na ono ogro eho awi a officer santimem no 7 players en kwasiafo na ebuawo officer be mani a enti e de adwobre o na ye pe sawaso obaba wura mu a yeso ye mema ye twa ni okrom ha untimi medidi achiame atem se wo yo bia woti wei medidi achiame atem na wi abesa onofo abubo se onofo na abubo se wa bo brazil ni bi kura yewu
Engineer Basia Catcher say, I had ye yano, ye enjoy the Bimacha papa. Oh, be you papa, and you knew what Romas were in it. And the enjoy the Bima papa. Yea, so Baba, one ray Abahano, Abakoyas of Buffalo. Says the national security for the ball by. And the young person will be a Benyanta Wantawa. And the Camintera, when you were free now, Baha, Montranca, or bless one. Now, Sako, you best catch one. Asante them. Eko ha tela. O se sabe so se bi buru. Asante ahimfie ehọ na enu wi. Manu kokotwe o. Ehọ na enu wi ehọ bon. Ina de opede o. Ana wi no ba be chie yi. Me so omanpanini una ade ne baaye. Njani katate wo ya adwese wo ma soja na se posi. Anase enese skite bi etira. Ye be sia centroma no. E be ju usem. Capital ba. The better to be amemusia Asante man. God and some of Kafa Asante wono. Papa bi ani. Sabi enua ma na enua no e fa for. Enua ma share. Ye bo bra esu no. O ka tem se omu do so kai. And now prepare the Asante mama. Besra. Let's ask it for some person among mo joa. Mon frère que say you see here what I remember. C'est capitaine là-bas, and Asante mama shi ase. Les personnes qui ne pas si ne sont pas so on dit ko right here. Mo shi ase afere mo ko. Ya man ko hu yewura aya himfere ho bon, ya de apia de sa. Ya no wi ho, e be nom. So Monim. Yes, Capitella, play when you offer no bar, airport in Bishop. Where's he from Nana Member Joy? But Miss Yachas, a member was Asante. Okay, you after that you blah. Wow, the Hoba. That's also Uber was that's a Cameroon Swadia. Yabol Gaju. A Teddy and Cadman, or Montpenny, so Tenia. Muna mnako tra vice president fie and the message security airport man o jeno o ponche no o di atem ya wuti wo ye nya ante so oba woman fee so onanti o jasem bi okotu ye twem nemo ya tanti die nya ya twem ko to die no mojeya Asante ye nya ye ni mi tepa ye so so problem so o se Asante them. You want to eti eso biala. You want to eti eso biala. Asante wagam. What right? Masi. Okay. Bet maka just say ende. Obego kumase. Me na na ho. Na piao, me do. Me ba kumase. Bibiansi. Dabi ho na me free. Papa bi ate won you always video no. Papa ben. Papa bi yes or no US or no bitia bata. What dey US or tin. And I just me. Say or to US ntanyere so. Presi baby ekutimbre ba betina so e boga. Me sanyo man me tie. Me ni Facebook page gra. Me personal Facebook me ni bi. Personal Facebook ni. No. Me aka na adwuma de. Into social media here tag Kelvin na wo boda me bibi amba me ho. Sa mo petuo hye mo ho. Wo yo ba wo ye be ma petuo hye wo ho. Enye pepper spray ne shoka bia petuo fa hye wo ho. Petuo fa hye wo ho na ma fa hye wo ho. Wo ti ase a police fo hia no hu se tuo no kutowa. Ka hye wo mo say Ghana ye hu because ye kunkum nipa. Baby on pere fa nko. Petuo hye wo ho. Me se mo ba kuma se mpatem ho baabi. O mo botuo ho. Wo ye Ghana ni
wo nkan baby a wo bia me se bra kuma se mpatem wo ba wo de wo so hwe baby a ombotuo no okọ efensu road a wo se wo hwe baby ombotuo no obi apetuo nhyɛ no ho e de pepper spray de yɛdɛ ade usura na obi apetuo nhyɛ no ho me se Nigeria ni bia ohun se wo na mantem bia anadwo be se 11 na mfikyira chi bia bonituo ko no wo so mo pai ne krofo na mumunu ko no Nigeria ni bia bohu so na mfikyira bia nam hɔ na adwo 11 to 12 no mo pai na wini bia mumunu ko no woni na mo fikyira susu uhun se di obon suspect ya bonituo ko no asesema kwa abusia video we enkoma eye Asante regional minister Frank Amwakohene unya video na mo fan tag no ehun se Kelvin Taylor atworo se o ma shakwa hwehwe ne kira kwan boy we ye Kumasi ni boy oya ever se onye Kumasi ni we Asante ni akora anase wate Asante region menye sure sa Asante moja ne wonu mu me ye sure Asante region o de timi wu obia enti obia to a e normal utie na wo Frank Amwakohene, this is a warning to you. Listen, we are not joking. Frank Amwakohene, this is a warning to you. Utie warning is say so unteteni Kelvin Taylor o Kumasi a wo we Asante ni abrante Frank Amwakohene ene wakodi NDC eche wo kura no position de ma no na NDC for no sorry tia say ma Asante ni enya ye nyina ehwe bi ya hwa da ne anka wasem empo ye video kan wasem support utie na se wo di position na wanya no e de beso so nkwase asem so Asante mamu ho se Kelvin Taylor didi otumfo atam na eche se wo che se wo wanya access to ahemfie nti wo de Kelvin Taylor ba ko chia na namo a akanse no e de Kelvin Taylor ba Kumasi asase to Frank Amwakohene me do nyame dia me di watem no nka wo politics kura nya wo de me na me ka kire wo me din this about me throw warning we am. This is a warning. I don't fucking care say wo we regional minister because here dey ku for atem no wo ye small boy onim age pe. I don't fucking care about your position. Listen, because mu NDC for no mo chiminti mo me hu say atani hu so enti edi matema ye nwene ho ti na me ka kire Frank Amwakohene say wo so Kelvin Taylor so na hu so apostle Kelvin Taylor apostle say tomorrow Kumasi tomorrow 1 hour time and me video and this mudi mu chimi NDC for jo mama mudi mu chimi aso Kelvin Taylor so akoyi Kelvin Taylor case is free court wa yamu bi ye ne din penifo atem sa ba se mo chimi na mugu Ghana ho NDC for jo mama se wo chimi na o me didi otumfo atem se wo chimi se jo mama wo chimi and na o me didi Asante na atem didi akufo atem and na ye president na o si me ani watem me di watem se mo chimi ana mo se Kelvin Taylor se mo aban NDC for mo se Kelvin Taylor case kwase asem bia mba so de a me di matem na o de o ye be ma ya try Frank Amwakohene wonti na me video yi se wodi san kwase asem no kire Asante fo a obete se wodi san kwase asem no kire ye Ghana fo a obete Kelvin Taylor ba Kumasi mama na national security ye be di matem jo mama wa jimi me hu president wa jimi ti se jo mama da me hu leader wa jimi a oma Kelvin Taylor didi wa hemfo atem didi judges atema no ono be change judges e de ono ne judges yaba na Kelvin Taylor ne ye di na asema ama no okofo nkyem ana jo mama me say o ye NDC ni don't try me don't fucking try me so bachi me po udua ma wonu afie busuafo nyina politics kura no enye mo debiem me na me ka kire wo because Kelvin Taylor asem so ene be gina de adome mo ene be gina de akam ho asem ene be gina so de adi matem mo ye moa enti Frank Amwakohene I don't fucking care say we Asante regional minister but here Akufo no e person e di natem enkwasiafo wo de opa wo kire fo Jimmy ko so Kelvin Taylor so for wo Jimmy ko so Kelvin Taylor so yan so wa man national security wa man police wa man soldier because we now control Asante region ka beti en kan Asante for kwase anka wo career no kwase we ya wo yale we kwase Kelvin Taylor yade ni nipadua nyina yade hwe mpabo hye no hwe atade hye no kwase nipa fun we ni wo didi wo tumfo atem nipa fun we oso de ne kwa yemfie mesi Kumasi for boys mutie wachina obia monitor enu ntino ma shada di soldier fo akogu aso ase police fo se de be ya obia ntimi me aso ase Kelvin Taylor ntidi ya NDC for yate se Kelvin Taylor nko tumfo na mo protect na me se mon to bo muru Kelvin Taylor because Kelvin Taylor no onu na national what social media ka se yemfa bo etuo mosombo trim yensi satawale abo yemmo sa akode etrim tuo we waka sansem we nyina sem wura fia otimi nipa yemmo ne tuo otimi kire nipa obami yakunu Ghana so nam Ghana
otimi kyerɛ ka aka asɛm sɛ yɛmu obi to mu ku obi nye sɛ otimi ka threaten to obi so nti kwasia we oba amumro na boɔ me de me ka sɛ mo ntuo me se apolisifoɔ to mutuo kura mo face wo mu na oni mu nkumo because yɛn tena Ghana ma NDC mfa power mejimi sa John Mama mfa power emejimi sa na John Mama bɔle bamboni watena me yɛde otumfo atam watena me yɛde akufo do yɛ akyemni ɔno bɔle bamboni aboa no na yɛtete ne bɔle bamboi hɔ no akura bi ase no kwasia no so abedi president wo me yɛde otumfo atam moa nti wo de bɛyɛ wo sɛ yɛ franka mo akɔnyene yɛ kɔfa Kelvin Taylor bɛle kumase wo me sen ka political career nka wu wo ba benya position NDC for kasa ya Asante ni me fama wo mo kasa ya Asante ni me fama nso ye ni bra wa bra wa NDC na ade fa wo gimi so nkwase asem so na so nkwase asem so wo franka mo akonyene nka wo de gimi beti enka nka bi de bedi watem won se me nya video mu ada ka beti enka na ma hu se ateni no nkura bi so e ya Asante fo e de Asante kasa na di atem kwase asem akwa me bufu ofu sesia no na ade a Kelvin mimi ya peti nkosuni ba be se no franka mo akonyene mo nkwase asem mo de politics ni se mimi promote antoa wo me ba de sound ya me se me promote antoa no me promote amantoa din china ma bosom wo mudian akwada yente wo mu ka me promote wo mu munya gimi na mo de ba abudu din kwase mo wo de opa ko fa brante ne bra nka obete mimi di watama ba de sa mo ye wadwe se obete me wo de power be hunhuna me donya me twema me si me bo udua e ka kire wo nti krache se wo se wo so Kelvin Taylor so ama national security kumase nko emra mane nam kumase nko de a wo de fa wo gimi trai nka obete nka de e bedi watama asia kufu ado credit na tem ya so na ase mo nya opportunity amode ne na mo eye mo gentle amamuo no eye mo se mo de nka mo ase mo wo ye fa o Jimmy try se ko fa Kelvin Taylor edna frakra edna bakumase then you people will hear from us enti abusia mo fa video no tag NDC fo sa ankwase amamuo na dwom ma ebu na oba ye hu amamuo papa bi a wabu ye hu de wa ye wo Ghana ho na kufu ado ya offroad wan je se to amfate na mo di na tem kambate kufuado no ba na enkura ku school be tintas na dwoma ma so obetwam no wo kreti another tas na wakemo no watum na ya hwemudi no kambate ya hyedare ya mam gabo ye twam na e close to baabi ye meka na mo mafa mo adwene mo beti enka times are changing. Ghana mine, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne yetitie mo rem, ne sidan wi ana so moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company e wa Asante memu abedom ye. Amedan so bo ayemre. Enchansia wodro apapapa. E wodi gudan so medan homie. E bi de say long span self lock, IBR, housing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e ho niema. Adabov company e de abeboaye. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakui factory na ankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Asante Manso TV, yes, so mosompa.